الحمد لله الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بugünkü beşim bayanı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisinin negizinde. Peygamberimiz bizdi erkeklerdi bir nerseden tıyıp erkeklerge tıyı salgan nerseni ayaldarga uruksat berdi. Söz oşol jönde bolsun. Bul tahrimu zeheb ala rical dunen nisa. Altın buyumdu, altın şakek, altın tiş, jana başka altın buyumların büt bardığın erkeklerge koldonuunu Peygamber tıydı. Ana ayallar ursat berdi. Sırı. İnne ibn Nazir el-Gâfiqi semi'a Aliyen radıyallahu teala anhu. İbn Zerir el-Gâfiqi Hazret Ali'den uqqanın aytıp atadı. Hazret Ali enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akhada hariran fece'alehu fi yeminih ve akhada zehaben fece'alehu fi şimalih. Hazret Ali aytti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem civek materialdı oң koluna karmap altın buyumdu jana altındı sol koluna karmap iki kolun teң biyik kötördü. Andan keyin mınday dedi. İnne hâzeyni haramun ala zukuri ummeti. Mına bul eki öteң. Civek da altın da eki öteң erkek ümmetlerimdin giyüsüne jana koldonuusuna haram tıyı salındı dedi. Haram boldu büttü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram kılgandan keyin anı kaysır bir bilimdi adal kılganga jol izdegenge hareket kılbayla koyuş gerek. Ankene Peygamber haram kıldı. Allah Teala öz aytты dadastan billah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Sadakallahul azim. Allah öz ayetinde Peygamberler sizlerge kaysıl nerseni sunuştasa, je sizlerde kaysıl nersege buyursa, anı atkargıla. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Peygamberler sizlerde emneden jana kaysıl nerseden tıysa, فَانْتَهُوا tıyılgıla. Peygamberlerden tıyusunda menin tıyumday güç var. Peygamberlerden buyruğu jana sunuştosu menin buyruğumday güçünde dedi. Allah Teala. Emi жаңы bilim. İlim bilimdin medisina iliminin tek jetişkenligi. Bul te 1995 yılı izildenip anan bir dün etti dünyaya. Emnege Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul altın şakek, altın tiş jana altın degeli altındı erkeklerge koldonuunu tıydı. Ayaldar boygo jetken uçurdan başlap tağıragı hayız etek kiri gelgenden başlap ayallarda garmon payda болады. Ulam çoğoyup al garmon ayallardın ayaldığın bildirip turат. Ünü erkeklerin ününün başkaça çıgat. Alardın kıymılı erkeklerin kıymılından başkaça çıgat. Ayaldardın kıymılın, ünün, basığın, kılığın erkeklerin kılık joruğunan ayırmılap turgan ayaldardın etek kiri gele başlaganдағы гармондордун пайда болуусунан пайда болот.
Erkek şakek tagınısı menen, tiş salısı menen, je bilerik, je saat, je moyunga jınjırın ilişi menen söz türdü kol kavarıp juğandan ulam terdegenden ulam koldun kletkalары açılıp terinin astına girip oturup akırı aylanıp atkan kan tamırga aralaşıp en birinci ziyanı erkeklerin en birinci ziyanı menin жақсы işteşin basаңдатады. Жиынтығында al en hatu orusu unutacak bola başlaydı деп атады. Бұл алтындың erkeklerге тигізген ziyanı. Аялдарғачы, аялдар деле шакек тагын жүрбөй еркектер сыяктуу. Эмне аларга зыян тийбейт десе, анткени Аллах аларга айына bir жолу эс алуу берген. 3 күндөн 10 күнгө чейин. Эмнеге аны хайд деп коет. Ал хайд дамун. Хайд ушундай кан. Бойго жеткен кыздын жатыннан келет. Жыты аябай сасык, өңү кара күрөң, коюраак болуп келет деп атат карагыла. Эң жаман аялдын денесиндеги бүт аялга зыян берүүчү азыктарды хайд каны чыгарып таштап атат. Бул шакектен кирген зыяндуу нерселерди дагы. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга алтын уруксат дегени аялдардын ден соолугуна алтын жакшы болот десе деле, биздин азыр өнүккөн доордо аялдар алтын болбой калды окшойт. Эми башка берметин таганып көрөйүн, рубинин тагып көрөйүн, эми алмаздан таганып көрөйүн деп жүрүп, ден соолукка зыяндууларын ал, ден соолукка пайдалуу деп Пайгамбар уруксат берген аялдарга аны тагынбай башташты. Эркектерге тиш, алтын шакек, алтын кашык, алтын саат, алтын кемер, жана башка алтындан жасалган буюмдардын бүт бардыгы харам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алар үчүн нак берилди, бизге насия буйурса деди. Kim üçün dese, kafirler bu dünyada altından bütünдөй эмнесин kalasa koldanıp alat. Ama musulmanlarga tıyı salındı, ahirette koldanabız degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Qara. Ebu Musa el-Ash'ari, Allah'ın razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurrima libasul harir ve zahab ala zukuri ummeti ve uhilla li inasihim. Ebu Musa el-Ash'ari rivayet kılatat Peygamber'den. Peygamberimiz aytdı. Jibek kiyim, altın buyumlar ümmetimdin erkeklerine tıyı salındı. Bürok ümmetim, ayal ümmetlerime al ruhsat dedi. Erkek ümmetlerinin içinen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ele kişiye ruhsat bergen. Bir ele kişiye ruhsat bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kim al? Sa'd ibn Abi Waqqas degen sahaba. Sa'd ibn Abi Waqqas degen Peygamber'in özünün taykesi oladı. Ulu sahaba. 5 menen sүйүнчүлөгөн 10'dun biri. Emnege Peygamber bardık ümmetin tıyıp bir Sa'd ibn Abi Waqqas ruhsat berdi. Ankeni Sa'd'ın denesinde uşunday oğru var ele. Jibek materialından başka materialın bardığında anda allergiya oğrusu var ele. Qaragıla. Allergiyası var ele. Başkanı giysile kıçıp jatıp kalç ele. Tırmana veret ele. Aybay kıçat ele. Oğur bir işip ketet ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa jibek giyim giyini ruhsat berdi. Jibek allergiyani basаңдатып koyat ele. Sa'd ibn Abi Waqqas. Kimdin ушундай oorusu bolso ağa şeriat ruhsat berip atat. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaysı bir cihatta bir sahabanın murdunun gemirçegin tanıostan beri alıp ketken kılıç. Bir müşriktin kılıcı sahabanın murdun alıp taştagan. Gümüşten murun jasap koysa murunun etleri cıtlanıp ketkende Peygamber'e gelgen. Altından koydurup al degen. Altın cıtlanıp dep. Altın tiş kimge ruhsat? Ayallar ruhsat. Erkeklergeçi gümüş saldırsa, jana başka nerseler saldırsa, dağıla cıtlanıp oğuzu uğruyu verse,
Бирок ал тамак жеш үчүн эмес, намазда кыраатты, Кур'анды окуп атканда тамгалардын укугун өз ордунан чыгарып окуганга бир пайдасын берсин деп ниети менен салдырса, ошондо ошого дурус. Берши күлгөндө бир жыртайып туруп, биякты бир көрсөтүп коюп туруп, ана секин басып кетейин дей турган болсо, анда ага харам. Allah öz ayetinde estağfirullah ve ma ataakumur rasul fakhuduhu ve ma nahakum anhu fantahu. Peygamberler qaysı nersege buyursa atkargıla, jana emneden sizlerdi tıysa tıyılgıla dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özünün hadisini okula. Ala inna harrama Rasulullah kema harrama Allah. Allah aram kılgan çalık Peygamberlerden aram kılganın gücü var dedi. Peygamberlerin aram kılgan nersesinin gücü Allah haram kılgan çalık деп атады. Andıqtan nikah şakeklerinde altın şakek tağınıp kalgan erkekler var. Çeçkile alıp taştagıla. Ruşkan ardın kapkağı altından bolup kalışı mümkün. Kebirkilerin telefonunun бекіткіштер алтından болып қалышы мүмкін. Кебірлердің түймесі, кебірлердің машинасында да бір жері, кебірлер тиши арылғыла мындан. Арылғыла. Анткені Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны тыйған. 1996 жылғы Изилдөдө, Түркменистандағы Изилдөдө больницаға bir kişi келеді. Текшеріліп, urologko bir kişi gelip zara kanalları jabılıp kalgandыгын, köptön beri normal zara kıla alбай atkанын üstünden arızlanıp gelip, urolog ayyavay izlep bütkөндөн keyin mындай deydi. Sizge bir nese aytayın dedim ele. Muna kolunuzdağı şakekti çeçken hareket kılın dep, bирок чечилбейт, ал бирөтөлө кысылып калган. Ал кыркып алып таштайт. Анда деле болбойт. Кийинки күндөрү келгенде мурдагы иштеген кесибиңизди айтың десе, мен тиш салгыч доктор болуп иштегенмин дейт. Канча жыл десе 35 жыл иштептир. 35 жыл алтынды эритип, алтын тиш куюп, алтын салып, өзү ушинтип жүрүп, өзүндө алтын тиши бар экен. Ошонун кесепетинен zara kanallarının tosuluğu oorusuna çaldыккан. Ошондо Түркмөнстанда birinci жолу dini emes, İslami imani emes jönököy vraç altın erkek adamdardын zara kanaldарын тосуп койгонго эң чоң зыян берүүчү буюм деп тастап чыккан. Карагыла. Андыктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын арам кылган нерсесинен арылгыла. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.